nyalai bolowau na busi rak dol sekal alai bolo siang giat 5 halaho tak kasir sekal bolo hamu busi hopung de busi alai tu parno hahun nasu bui dengan libat kurang si hopung las waktu di sini hopang jujur dola lae par minggu doh hatari debata nama dok kamu udah dipercayai do di maromon ini di halo maromon pulau amat alai kamu mesti di nakot alai sugari mang nama rumah 20 tahun kamu alai gudang do kuat alai orang nggak dewasa berkot orang kau kita rumah baik kita sega kita rumah baik kita juga gangarong halak mabayzol magabisi gangarong puro doko kala kau na magbunusol mabulo lao baso bicar imahaw to alay puro ni peta do sindi hatana ning gani tiobon mungkin bato gangarong gal aru pudi matutup kurang niya anong lohatan ni na dua-dua na wadok kang nialak ni alugo dan niya lugo do wadok eren nialak ni udah nalung nialak ni lugo do kunjuntor manito alay sidohonor lain ajong kudu kita nomor kudu mati ang borban kudu unang gabi tingok laiku dia tong laiku di permatin nampur na sa rumah tuwa so ngoni pa berak para buwa ku laiku tetak korea raw ko sa udah unang gabi lang puro niyo nang kadamangon di paribaw ko ni son kok baru kasoja di Budiman ada lagi kasoja di Budiman ada di Budiman ada di Budiman jadi do di hal namin ng bason yun ni nagdoro na sarong nagyo jadi makahusar-usar lain do ha puro neng gado ho balikan puro neng sega do ho sega ho seperti itu. Lima atas yang awal. Anang nasokon dia kesongkon ako iterbek kami. Las maroha bumajalo. Idok hatani na tua-tua. Dak sudah budok. Sakot jadi kade padia. Dak sudah tuhuk maroba hula-hula niba. Ala na si camon ni tangan naso sadia. Rajakku molo hula-hula nami. Molo tuk 10 jari-jari pau dukos majujuk kami rora marsot batu adopan derajai. Las maroha bumajalo haroro nami. Abang para musik kami. Alam malilekbuk sambil terpuduk perhati. Iya deh. Jadi abang mus. Alam yang borhak mahami. Leo kamu minum para musikot. Leo nilai. Minum para musikot. Kuat. Saroha mi marsobat wado pantai dari ulang ko. Olo. Paay patuloy na marolopolop kediki. Soy la sola tu bando sono io tu perché sei tu qui ordinare io tornando la stia sono io tu perché sei tu qui io amo aquí yo no soy mi mamá Piccolo tu
mami naman garulo na muna. Tuganda na madiamo ang guru nami na mga liyan. Ano itong saat na uli saat na dinggan. Hindi na akong multi o pinatunuatan. Benta mang masidya diyo. Las malo mo mga tuha sa kasan. Semuanya nomor lundu dohor marbobir duduk nato dua Emel istabatu do parlindo manidik kinamombok amat kalimatado sila tua oras mamu salu na di marolo Matutu. sama perbebir bir mapoki baul-baul lepas salongan bir matot di muna mang baru
julu-julungan ang akta pasamotan. Matudo. Hindi may na sigop ka kulang-kulang pangarahuna. O tigsusa dia be, si buwan nami emang baru. Di parsor matuan ni naporo nami on, amat kalibatama, lamang gol akta pasasuna. Ano po? Enggak tidak rame. Malam-malam masuk ke kamu, tunggal dan baju. Grabe po. Kalian ngomong ada orang lain. Ada di tabay dulu, ada dia. Kalau anda bisa menjadi tujuan dia dengan Grabe po. tapi yang tak pamer. Maka ibadah tak kau dia dah. Ada di menangkan. Ada lomba lakukan akan dilakukan di level itu. Dan makhluk dia. Ano po? Dua mak. Ya, dari dua orang itu. Ano po? Berani ngomong pesta, ibu kan baca bulan. Ano po? Mama rumah buat teko. Itu rumah orang tidak. Ini yang kita bukan marah-marah. Iba dia tidak bukan marah. Matudo. Orang pendapat ini. Kautan na budagi. Nagpasahat to nulo sa herbang maamin. Grabe ito na. Hidos ni rohatay na budari obat ma. Grabe ito na. Jadi supasatay man no ni tubor nami hela nami. Grabe ito na. Supasatay ni tubor po nami. Dua. Na dua na yung huma. Grabe ito na. Atroho. Grabe. Ato nulo sa mahami. Tupinopan di naboro nami on. Ben ma musik na obar to si. Oh Jesus, dunia dirohata, digoluta, paras dirohata. Tuhan
Tuhan asa doani doa itu kata Yesus di orang ini. Pinati hujur tumadan itabian. Tu dia bihamu mangalaka. Saya tu sima dabot akka parsaulian. Matutu rasa nami. Akka helakku. Bereku doho. Ini bereku. Kaluhuna doho puku. Asa pagdusudo amanda. Bangulah salinte. Dolo memang. Kejadian kasohya dundu pinggir kamu. Katakanlah na Tuhan ini magpapasa. Kung matsubaan manong kutulin na Tuhan muna. Tuhabang ng Tuhan muna. Malamipos na rohan namin. Amin hula-hula muna. Sa luna. Sima Tuhan muna sa luna. Sima na mahalang rohan. Naawag po muna. Tuhan muna. Magpas na rohan nyo. Ang liyo habang Tuhan nyo. Mas magkanya. Limon nyo yung mga po namin. Nabidari. Nerasdan po po. Wala na masahe ang yasuran ng Tuhan marhite iba ka sa lunaw niya iba ka kon ka sa lunaw Tuhan rohan ang hula-hula muna hilokan ni kami ang nani ang diat kung marhite kami ang nanyon ihipas ko mga gohon ni pagkagunda ano na itong gabi ang hulang kami ng gando ako na masutol sa pinagtipin mo na ito pinagtapian si mahamulaho mga laka ka na namin ito sibat pang kabutan ka sa amin na solo nilubang tibetian tulang nagtumnagirong natin ulan manang tudiyape eh nung asaw sa luna ito ito nabukasa na tinawag sa luna ito mo saan na tutubag kabiyan saan na tumahorasan ito manang dinamot ito Takas na di ko Tuhan mo sa bulan dagsal po na pinakbohang baka namin. Jadi malusok ka niya pero ron namin tulang hula-hula las sa marahan nila tayo. Marudo! Nagpagsoba mahaming maradok po hula-hula namin. Bye-bye din na soba magahuba di batata. Jehovah di batata, amin Pinagihujur tumata ni tabian. Dunia bihamu sa luhuna pinopar ni nabor namin. Kusi mahamu dapat parsaulian. Matutu. Nado bahwa doon naman nato doon naman rolian. Oras mahami amang baru na majalo.
tugada nama dihamu na mangalian. Pinaksip ko na kaya na huparto parsorma domi na bornamyo, nilo na tua tinahumuan tiyo, binay matupanuhagan, kain masih tiyo-tiyo, las padoma tuha sa aran. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus Juru Penyelamat kita. Pada sore hari ini, opung kami sudah selesai tugasnya di dunia ini. Jadi kepada inang udaku sama bapak udaku dan keluarga besar Manalu yang ada di sini, ya bersabarlah udah. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita, dan Tuhan juga tahu bahwasanya kita dan keluarga besar Manalu mampu dan bisa menghadapi cobaan rintangan yang dibuatnya kepada kita. Jadi di Serdang Bedagi, Kecamatan Teluk Bengkulu dan sekitarnya, kalaupun beginilah dulu kedatangan kami, ya mohon dimaklumi karena kebetulan pun hari ini adatnya Mama Opung ini kebetulan di hari Minggu, jadi mohonlah maklum keluarga besar Manalu. Jadi di sini sudah ada, kita siapkan keluarga besar Toga Sumamura, tanda turut berduka cita kami kepada keluarga besar kita semua yang ada di sini. Semoga apa yang kita buat, kita persatukan sore hari ini bisa menjadi semangat, motivasi buat keluarga besar Manalu yang sedang dalam keadaan berduka pada sore hari ini. Jadi di sini juga di tahun 2024 ini saya juga dan kita semua keluarga besar Toga Sumamura akan berjuang di 2024 ini. Mohon doa dan dukungan dari keluarga besar kita semua Toga Sumamura yang ada di Kecamatan Teluk Bengkulu dan sekitarnya Tanjung Beringin. Semoga apa yang kita cita-citakan ke depannya bisa lebih baik lagi kita buat, karena dari kita kembali untuk kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari anak. Semoga Tuhan lah yang membalas apa yang terjadi pada sore hari ini, dan segala perbuatan tangan kita, Tuhanlah yang tahu itu. Saya lihat yo, nah dan buah-buahnya dengan mau mereka apa mana? Soalnya mah sekarang bukaran kita Toga Sumamura bodoh jadi. Yang maka pengaleon sudah kami memahami, dan mah kota pengahukap di sini. Sesadia aku lakukan kepada kita Toga Sumamura. Saya gurang mah nasional. Terus mabunan ni hasil hutan naman kalong. Di pasu-pasu tu apa hidup kana mardongan tumunggo bere do bere na mga leon. Kami siap bonan ni hasil hutan pasahaton pagkabarat tu kadongan tubuh nami. Baik musik na bertusi.
tuh songonop keterok nami dihamu baru main nami nasmaroh hamu inangate. Jadi suang-songoni dihamu kahula-hula nami Raja Manado. Itulah isoro dohami si matuan iburu. Ima nadohon tami manaksihon di pasar matuan ni si matuan nami on. Jala arong dohunga menguhami sama sakti nami dalam nami maksoba Tuhan hula-hula nami. Kalau untuk soal dia dan nasoba nami Tuhan Raja nami lasmarohamona. Siti tema kalau tuh Rasulullah nama alehon kesempatan dihami di masa pemerintah desa kebetulan baru namion perangkat saya di desa. Jadi so di doa sidohorong nami ala kuat kebe sebenarnya gajah kedo menang sidohorong nami ala kedo benok gulagu ala yang sompak be jadi labuan cocok kita tidak ngon ala yang ngeburju ala waktu tidak mengizinkan. Jadi kami sang pemerintah desa Rodo mengucapkan turut berduka kita yang sedalam-dalamnya yang mana telah berpulang ibunda kami ini, ibunda yang sangat baik ini, ibunda yang luar biasa ini. Jadi kepada keluarga Asuhuto kemarin juga baru yang kami mengucapkan turut berduka cita, tapi ini itulah namanya cinta sejati mungkin. Terus mama ini langsung mengikut, mungkin itulah setianya kepada suami yang tercintanya. Memang itu semua Tuhan yang menentukan. Jadi kepada keluarga terkhusus Ibu Ana dan juga Mama Cindy selaku kader juga di desa, semua ini Tuhan berikan cobaan kepada kalian. Mungkin Tuhan sudah tahu bahwasanya kalian bisa menanggung semua ini. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kalian. Mudah-mudahan di kepergian mama kita ini Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ulos nagkakang nohong oras sa mga matoti at sa pinamuna si Majuan ni Guru namin. Kalau untuk semua dia menagoy hulat kami, las maroha kumajalos. Masuri, masong-sorang man, nawaka po si Tuhani. Segala tanah, basu-basunay. Balik tak pagawe cuma katos garua. Hari dulu gawe kakato, ulit kami hamumas paluluwa. Matuto suwag sorunga. Au na pagkasama terharu. Sunge manak siyon, sampai hula-hula si matukot sa atuturang. Bahwa sana, skenario ni Tuhan do ibaring na do iba berekku, do baruku, awan siyang diat, ibagasan las doa. Terharga ang amat to ang hadaru yang mo mas paso ang hakan ko na bandokon ape ba di muna aling dia binga muna kundi ape jawara muna
ada pasu ada babi na binasa dakta na parasi hora dan lugoy ma na dua juta gaul hamume do dengan lagi asa ron name son haran dia tua asa hor besapak na walu memangga di bagian nga di bagian bulan tubuh lama baru di bara ada pasu ada babi na binasa na itu hamula apa hamume marto ni jauh matu asa tutu na tujuan main naloge ada pasu ada gade na tauna toma pa hu karto ani dawu asa solu sama tuan lunga sabe udah akar na bo di basa tu odokku opung siang to sabe ka saluna tu pahorasan tu bangga dia to ni mahana bangapot ku hamu amang guru nami marka dan tua maraga nami harbang ado dalam tubuh kabala tu dalam tujabu kata masugale na pinasaha ko na apema di simajutong nami tua may bara nami apor nami may hot martong-tong asa tutunay na buhot ko manik na lode kata pasumang nabi ang parhorasan ni sa yunang madong namunga sitok ka matong ako ng Mose sa saha-saha ni solo saha na dubutian ni Tigaras nung nasaha pe ka batong paula para sa rimadua sa rimadua pili ng mot sa isaha may ka nakarhula mo lutubang kabiyan horas-horas. Sino po di mahamira na po? Ikot ediyon, gotto si Daonon sa nasusa dototo. Ikot ediyon, gotto si Daonon sa nasusa dototo. Ino japarmi, o hajol maon ala pardo saorni. Saya angin ma di bata ama muali na sampak kirimon mga leon at lapu na sumulot kita sa luna saunari sa kodi sa lilig na amu ali akadongan na kinahulungan di bagasan na persendo tapay mayima di Jesus Kristus Tuhan tang paubang na do kita na layaon gabi doson daging na nasa nabi di bagasan pagkirimanon tatahon masonari lumagta imanenti herawati borus lombing manang opong anggiat buruon tubudean asa disima ibana maradian di bagasan dami paimaro Tuhan lao paeon akta namate martangyang mahitang ale di bawah namin hodo na pangulun alak namate dongan namin on iti herawati borus lombingon porseado di ayaw ni anakmu dalam makirim do ibana di hambuluan na manotong palua maibanan siyan sa luhut natin ni dosana asa dititi hari ayaw ni pasido ibana di bagasan hamulyaw na mari di Jesus Kristus anakmu Tuhan namin di bata na manulun dalam nama seorang pembom di bagasan sa dodot pun di porbadian sonari sakro di saliling-nililing na pangidotkan tu di bata asa takas orang nirwana tulungan tanang jumolomon lingon nang tu kita saluhur dalam apula-pulna kot di kita ali di bata ama panolong roha kay tok-tok do di dongani hohami mariti asin roha tatak madongan nami ona lau sirang siya namin dakon malibana di hatuan na manotongi martangi yang mahita
Ali di batasi pangapula sumuruk, Odo pahubaon asang iroha gabi harakas niroman. Apuni masih sohor idongan namin ang mungingon. Pahina na sida siyan hauluman asang iroha. Dala sa dakton mahatiuron, ni buhim asa tarabul roha na sila. Martani ang maita. Ali Tuhan, Leon, si Leon Hosa do hanguluan, di bain hodo hang matinig gabi buah hidup. Tuhan nguluan na yung baru. Maritis yan silang anakmu Yesus Kristus, tapos maruhan isuli ang kanapos siya ihong. Ay maritis yan ang matenado, italun Kristus amati amin. Dalam maritis yan ayon ng doripasuhan ang nguluan. Martani ang maita. Ali de bata aman ang suminagogo, ang uluan naman at tongido, buhalong at tonghani. Di si maapusan mo nasa ilu-ilu, siyan si manolong namin. Di si mahami suli marulot-ulo, di bagasan hatuan mo, marite Kristus Tuhan namin. Amen. Matong ang tamihan, sonari pamo hatong tama, iman, dainang nabudyon, kuinganan na napalpuri. Asa maragyan di mana di hanguluan na managtoki, o siya do hita di Kristus, ang mati umokok hita, dalan ang hehe, tao masahaton ang uluan na imbarut, tuak ka na porseya, asa tama dalang kulit, iba na bomot, tuhang uluan na manuntungi, tapis isman iba ng marite ay nabagyan. Iba sa Bornyama, anak Dr. Di Porbadia. Amen. O masonari, amu akal suru-suruan. O mahamu akan nabadian. Tomu-tomu dalam uluhon madongan namion. Eti herawati burus yomion. Tudolo di Kristus Tuhan namin. Amen. Saya di dalam Kristus maho, ay ibanado naman tuho. Saya anggiat ma akal suru-suruan, mambuan dalam mangiri-ngiri ho, saat tuapuan ni si Abraham. Amen. Tuhan, lehon mga paradia na manotok, dalam saya anggiat mahatiron mo, manondangi ibana. Amen. Alinig ti herawati bursomdik, sirap mahosian namin, borhat mahosian utang, talabomat mahobuhutan na baliyay, imahutan Jerusalem na manotok, tinggal on marurak at akisahan. Dalam alasan matano na pinagbagabagay, sa rodi sa liling-nililing na. Amen. Ditutup mabatang. Nomor 282, Tommy Panambu. Bataku horajaku supermono. Jesus, si tuturo na hudokon tuhamu, dang nagada eme, molo so madabu tutano dalamate,
dung pemate asa godang parbuena. Sonari na yung tapasat madong taon, tuinganan para diyan na, songon Kristus naong tuat tuha matean, dungi ehe di bagasan hamuliaon, songon nima nang dong taon, paheon na do tuhang uluan naman otong martangi ang mahita. Ale di bata na marwaso dala para si Roha, di bagasan tangan mudo hanguluan ng hamamate nami, o sandiri do manjo do nga nami on mula tua do banmo, di bagasan do ni Roha, naing tekon nami mapamatang natutanoman, alay di bagasan pakiriman nagok, upay mahami do aheon na, songon Kristus naong parjolo ehe, siyan tonga-tonga ni akka namate, at tong say asimaroham di iba na alituhan, jala jakon maibana di akpuan mo, marite Kristus Tuhan nami. Amen. Atani di bata di bagas Bornginon, ima panjalan siyan Apostel Paulus tu Uria Filipi. Amo alaya kadongan di banua gijang do sambuluta, siyan ido tapay mahima si Pangulo hita, Tuhan Yesus Kristus si, paubon na do dagita na leaon, gabi doson daging na nasangapi. Obar tu hagugon nai ay patudok sado sa luhut na tu ibana. Songon ni manom jala di hari patuluhon, upang iduhami parbadiay matanamanon, asa dongan nami netti herawati borus yombingon, nausotan hami dison, herapan ho, dalam mangulu di bagasan hamulianmu, o di saleleng ni leleng na. Amen. Di bagasan kurnyama dot anak dot ton di porbadia. Amen. Pinggirnya jaga, pinggirnya jaga ya. Oke, samping sini, ke samping. Nga mangulai tubuh ho, sian aek doho sian ton di porbadia. Alasan mah paskani Tuhani, go di saleleng ni leleng na. Amen. Lama dot anak dot ton di porbadia. Amen. Say anggiat mahina denggan naung suan saleleng di ngulu ni dongat taon, marbungaran may tongon usus ni bungaon. Amen. Nangkol. Ale netti herawati borus yombing, nunggan ditinggalan ho tano, nunga ditinggalan hobe, jabu nine atorasmu, mangulu maho olat neon di jabu ni amata de bata. Ale netti herawati borus yombing na hinaholongan marhite na membuan tanda hamonangan ni Kristus say bongot maho tuhang uluan naman otong di bagasan kornyama dot anak dot ton di porbadia. Amen. Martang yang mahitang amo akadongan tatangyon man sonari dongata naung tartanom bison anggiat dijakon Tuhani ibana dihanguluan dot asonangan natokpong. Ale Yesus Kristus nunga didokho au dohayon dot hanguluan namangulu uhut korsea diaw nasotupa mate ibana sa leleng-leleng na upang idohami tuho pahehe madongan namion jala pauba madaging na naleaon gabi doson daging muna sangapi martangi ang mahita tanginon matuhan lahiyang nami. Ale Yesus Kristus ditiki ngulum di tanoon olo doho paheon na mate at tong say marlomon ni Roha maho mga leon tudongan namion ang uluan na manoktong martangi ang mahita
Ale Yesus Kristus maritisian pandidioni nunga di parbadiay hodongan namion gabe ruas dohot sisehanmu aktong say marlomon ni roamaho manjakkon ibana nuaeng tutonga-tonga ni akan ang pinilit ni martangi ang mahita Ale Yesus Kristus dumate si Lazarus itango si hodo ibana sa marlomon ni roha maho mga pusi na sa ilu-ilu siyan si malolong nami martangi ang mahita Panginoon Tuhan tangi ang namin Ale Yesus Kristus ni odjar asin ni roham say diapuli hodo akan na marsak roha upang iduhami tuho tambay mahaporsayan nami dohot pakirimon nami di holong ni roham ang giat tarapur roha nami martangi ang mahita Panginoon Tuhan tangi ang namin Kak mahita sonari mandok tangiang ni Tuani tangiang ama nami Ama namin ang ijang sa inalbadi ang matuarmu, sa iro maharajamu, sa isaut malaman roham, di ba natungos sa di ba magijang, matuhami ang sunod. Siri sa marusa namin, sa umusmana sa namin, ido sa indungan na marsala Tuhan. Unang kami sa buwan ng pangulunan. Ali debata na sunbasa, pasingot maturohan namin, naholan sa token sa bingdong ulo namin di tanoon, dala na sa totudo tikini amamate namin, upang iduhami tuho, sa idongani, tondi porbadei mahami toktong, asa tugu, hapok sa namin, hot pakirimon namin, dala baga solong ni rohan namin midasudi dongan, sa songon ni mahami pasauton lomo ni roham, sa leleng di ngulo namin, dala dumati hami sogot, papungu jala pasada mahami do sudi akadonga nami naong manjaluan ni hami di bagasan hamulay mo naman atongi marite Kristus Tuhan nami amen marite sen asinirwani debata say maradian madongat taon do sudi akadonga namod dingi di bagasan dami ni Tuhan do di saleleng ni leleng na amen tong ni madihangu sudi akad keluarga siya nami pamulan ni Uria do sudi ruas mandok sampul dari audu ko sa judul ati bea adong na orang lobi na pamanan nami tuhamu keluarga sa ito at batama namang goya kapaso-paso na dita Ramolotuk songoni Peter labat hitalah manaruhon day nangot tu perbadanon dangalani pembahenan nami alayala situasi ido na toho di hari Minggu sadari onuloton jadi kung lambak nak kita buka jadi boy kebe lambat kita panarukosan jadi di bagasan hasaran nami hami mangido maaf kamu pangulan ni huria nami mau lihat ma dihita sa luhut na butima